West Karbi Anglong Hamren Rong Supi along Kido Circuit House Conference Hall along Kidam Tang Pai Kunini Pai Krit Trokarni West Karbi Anglong Digital News Forum atum Chipatir Piponsi National Press Day Mesen Pentalonpon. Journalist atum tami Press Freedom Kelong Aphanpura Press Council of India tumpen Kidam Tang Parukresur Kebra Trok Aningkan Pai Kunia Chekruni Pai Krit Trokarni National Press Day Pamanpon. Laso penajok India det piaru prekjam madi malong journalist atum pen aning kanwang sitami National Press Day talon bombang bombe. Lason thak si WKDNF atum tami Hamren Circuit House Conference Hall along si talon dunlo. Lapen laso along DIPRO Hamren atum pen tami cherap chito dunlo. Bangso jai megalong ada por phai kepen maideng pondo laso phi alu hisarpo Central Committee lapen District Committee atum aphan karcho saideng pontu. Laso phi aluhi sarpo tum pen Karbiang long arlo digital along ke claim perangke tum ko sonsi ke claim ke dam nangji lapen kachuri nangji malam the chethan chimom pado pontu jai me kalong aluhi sarpo aman pen Karbi richolong sing ronghang KDNF General Secretary Nathan Ronghang Finance Secretary Ezekiel Timung Spokesperson Chandra Singh Rongpi Dipro Representative Khonsing Teron WKDNF General Secretary Gretson Timung Vice President Bimol B, WKDNF members kedo andapen WKDNF branch atum chetong donsi jai meg mesen pen pachumpon. Ikum dak Secret House lo National Press Day so patalon pon. Di depan si Chief Guest suhang pon no. Sila dak pini daso rangtung karangke abitung tumpen dak kasing wai pon lalu ba military si karangke abitung tumpen dak tan chimum. Masuk ini patalon pon itu masih dak rangki itu mangke lalu teklen pon ini dan mangke itu mah hopet kan lam thi sampai teklan pon ini hopet kan itu sarkar asai ka hutak samne ai chokchi hutak itu pon ini sekarang itu masih kipi asono kita dak training asono itu rangki itu samne itu social committee dan samne itu presiden kan pon hopet kan Pempot kami ni kasi dia betul kan saya sikit Board Hall Pen Priyanka Balmiki KTV News.